Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Oras ngunyan, 38 makagi po ang alas 10. Hep, time out muna mga kabarkada. Tune in kita sa programang Chillax and Enjoy na Abregana pa. Alcalde sa kusina. Kay bahan ang sa indong paborito, uun pa kay do. Bert de los Martires. Alcalde sa kusina. The best sound trip, urulay food trip. Chika, Tora Max. Asin iba pa. Alcalde sa kusina. Kompletos recados. Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Materes sa Alcalde sa Kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OK FM. We call these songs the oldies but the goodies. Now, if you remember any of them, go ahead and let us know. Okay? Oh, Carol, I am but a fool. Darling, I love you, though you treat me cruel. You hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die. You ready? Darling, there will never be another, 'cause I love you so. Don't ever leave me, don't ever leave me. Say you'll never go. I will always want you for my sweetheart, no matter what you do. Oh, Carol, I'm so in love with you. Aliputon man yung kantang yan ay naglilinig pa sa nakita digdi, tapos na. Aram ang programa tang inigaro man lang kita yaw sa laukan na harong na napumpasan lang yan duty. Nagpupunas-punas muna yan kan lamesa, nagprepare ka mga plaka, tapos na tulos ay. Ilawag na muna si Trenny Lopez pagkatapos ni Niel Sidaka. Na ining si Niel Sidaka, pinag-imbitaran ako kani sa Facebook na mag-follow kan sa iya mga post. Ay ini pala mga arog pala nga ni mga parakanta na pag-retire na nag-enjoy naman sa social media arog ki Engelbert Humperdinck, iba pa malata ang mga pinagpo-post sa social media ni Niel Sidaka. Iyo ang pagparaaling-aling niya na sa apo. Ako nga yatod ko nga sa eskwela ng apo ko. Pagkakantan ko yung apo ko nga kang birthday niya, nagigiri-gitara na lang. Pagkatapos, yan, dyan na lang, matalay naman sila nagka-concert na gurang na. Sabi niya, ang rayuman niya grabe, makukulog na dan sa iyang bitis. Si Niel Sidaka is an American pop singer, pianist, composer and record producer na namundag kang March 13, 1939. Kaya ngunyan, kuya na siya ngunyan na 82 anyos na pala si Niel Sidaka, taga Brooklyn, New York, USA. Yan, si Niel Sidaka. Ngunyan, isusunod na naman si Trini Lopez. Si Adelita se fuera con otro, le seguiría la huella sin cesar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Adelita se llama la joven,
a quien yo adoro y no la puedo olvidar. En el campo yo tengo esa rosa y con el tiempo la voy a cortar. Y si acaso yo muero en campaña y si mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. ¡Ajá! Nag-enjoy kami, Papa Bert, sa programa mo digdi sa Goa sa Partido State College. Ayaw digdi si Seni, Yoli, si Mary Ann, nag-istambay digdi. Pag-arok pa lang ka ni Papa Bert na online, nafe-filman kan mga teachers ang kapungawan. Namimiss-mian sa mga estudyante. Kaya sa pagikang programa mo, Alkalde sa Kusina, dyan sa Naga City, nantabayan ang kamudigdi malinaw sa Goa Camarines Sur sa Partido State College. Aram mo, Zeni, minsan pa ako nagiging nagpaparapasirman dyan sa Partido State College. Karo katong Daipen State College garuay. Ta igaman ako dyan amiga katong estudyante na garo minsan garo nagtaram ako sa sarong class. Garo inapod na resource speaker sa sarong nindang klase. Garo nagtaraman ako aram mo baga sa sarong classroom, sa sarong subject. Kung minsan nagkukasindan ng resource speaker kung ano ang topic, halimbawa about kung natural science, kung ano-ano pa, nagigimang kitang bisita dyan. Tanda ko kay dumaurano na. Katong igodyang katong halipot na tulay sa pasiring sa Goa na agaro kang pagpulimi ang problema ang pagbabalyot agaro pigi iray katon sa dit lang na tulay. Tanda ko kay tumataram ako sa Partido State College. Nagbabagunas ang uranhay. Ngunyan pinagantabayan ng palang kita, medyo naugma kami mag-antabay Papa Bert dahil mamimiss po ni mga teachers at mga dating panong eskwela sa mga eskwela na ngunyan online. Kaya sa pagiging programa mo, nag-uugma na lang kami digdi sa Partido State College. Ang sunatang Adalita ni Trini Lopez, naghitman niyang kito mga 70. Si Trini Lopez, nagadan kan sa rong taon, August 11, 2020, duma sa Palm Springs, California, USA. At the age of 83. Tanamon nagpalanik kang May 15, 1937 sa Dallas, Texas, sa Amerika. Yan si Trini Lopez. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some
quick while we still have this feeling. Hold me close and never let me go. 'Cause tomorrows can be so uncertain. Love can fly and leave just hurting. Kiss me quick because I love you so. Kiss me quick and make my heart go crazy. Sigh that sigh and whisper oh so low. Tell me that tonight will last forever. Say that you will leave me never. Kiss me quick because I love you so. Oh, let the band keep playing while we are swaying. Let's keep on praying that they'll never stop. Kiss me quick, I just can't stand this waiting. 'Cause your lips are lips I long to know. Because I love you so. Oh, let the band keep playing while we are swaying. Let's keep on praying that they'll never stop. Kiss me quick, I just can't stand this waiting. 'Cause your lips are lips I long to know. For that kiss will open heaven's door, and we'll stay there forevermore. So kiss me quick because I love you so. Kiss me quick because I love you so. Pabutan taman daw nin maugmang pagantabay dyan sa Patong Pamplona at nagaluluto da sindangon yan in masiramo na maray na talusog. Palibasaan Patong Pamplona Papabert igwaning mga dakupan ning sirang tabang. Sagud mainit-init ang panahon o nagtatag-uran-uran uso pandarakupan digdining talusog. Kaya nagluluto kami ning Piccadilly. Sa English na Piccadilly. Picadillo. Ay, ako nag-English kaya na si ining nagpadar sa tuya ning text si Kanor. Piccadilly da ang English kan Piccadillo. Ang Piccadillo gamit yan ka sa tuya mga lululula na iyo ang luto sa kuyan sa talusog na pigagutanig waning pitsay o kaya kangkong. Ano nga yan? Piccadillo nga ya? Iyan ang garo tataramo ning Kastila ano. Siguro niya ako tanong kadto ang Kastila nagruruluto na ning talusog. Ano ang mga Kastila kan magdirig di sa tuya nagkakarakan man ning talusog. Tan talusog pagkasiram-siram na sira. Pag talusog ang pinag-uurulayan, ay kumusta pa lang kamo diyan sa Patong Pamplona? Kumusta diyan? Ano ang pagbuhay diyan? Ano mauran-uran? Pinagiling ko kayang kalangitan karo malumlum sa tungod nindo dyan ay sa Pamplona. Pag talusog nagigarunduman ko si Jerry Hadi ang sa kuya amigo dyan sa Tibgao. Na kanyaon pa day pa nag-abroad si Ed De La Rosa. Tayawan siya ngunya sa LA. Nagdadangugman siya ngunyan. Kumusta ka mo dyan Ed sa LA? Ay kanyaon pa siya digdi sa Tibgao. May kaming ginibo magpatartambay dumas sa may harong kang ama ni Jerry. Kanto yan na umahan, na may kanto. Ang kanto ko yan na, garo laboy na. Naturukaw lang kami sa sarong medyo may salit na lamesa. Inima si Jerry Hadi, kumusta ka na lang dyan sa Tibgao. Bigla niyan mangirit-ngirit, madarana ning natatakupan na bandyado. Pagbuksis si bandyado, prinitos na mga pinurustang darakulaon na talusog. Namamantimpla, pigpritos lang, deep fry, naigwalangin asin, iyan pala na talusog na pinag-asinan mo lang, prituson mo, ay masira mo na maray pala niyan ay. Pigtitinidor mi lang,
Pakatapos igwaning sinanlag, ay masiramon talaga na talusog na piga prito. So, pati ng pikadilyo dyan sa Patong, Pamplona. You're the lover that I sighed for, the one that I even lied for, the one that I would have died for. You're the lover that I cried for. Malagueña, hear me sigh, for you left me sad and lonely. Can't you see that you're my one and only? Malagueña, hear me crying. Can't you see my heart is dying? Come to me. About you, my life is nothing without you. Malagueña, hear me sighing, for you left me sad and lonely. Can't you see that you're my one and only? Malagueña, hear me crying. Can't you see my heart is dying? Come to me. With his little mandolin and a twinkle in his eye, senoritas he can win, always for another guy. Italians love to sip a cup of cappuccino and listen to the man who plays the mandolino. You offer him a cigarette, a glass of vino. That's how he's paid to serenade your lady fair. With his little mandolin and a twinkle in his eye, senoritas he can win, always for another guy. He seems like such a happy man, the man who plays the mandolino. He sings a song of sweet romance for all the lovers as they dance. But all he's holding in his arms is just a little mandolino. He has no woman of his own, so every night he walks alone with his little mandolin and a twinkle in his eye. Senoritas he can win, always for another guy. And while he's strumming songs of love, the man who plays the mandolino, his eyes are always looking for a senorita to adore.
a toast to his true love each time he lifts a glass of vino. And so until that lucky day, he looks for her along the way with his little mandolin and a twinkle in his eye. Senoritas he can win, always for another guy. The man's little mandolino. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Foresap risko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-biopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Milestone Guarantee and Assurance Corporation, ini ang dating Yasco na bistado sa non-life insurance business. Arugan Performance Bond, Surety Bond, Contractors All Risk Insurance, Fire Insurance, Motor Car Insurance, Engineering Insurance, asin kadakol pang iba. Sa Naga City, ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation, makukuha sa ground floor kan Ramada Centrum, Elias Angeles Street, Naga City. Asin sa ground floor kan Prieto Building, Panganiban Drive, Naga City. Hanapon lang si Mr. Jun San Juan, cellphone number 0916-6749613. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Catherine here! Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Kung ang hanap mo'y di kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan, aba, solve na ang iyong problema. Sagot ka ng Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawaw kang talaga, kaya tara na, subukan na ang Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, sa serbisyo at presyong panalo ka. Redelgon Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log On Diet, Camarines Norte, JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay, and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. In the University of Nueva Cáceres, we build a better tomorrow for our students.
With our future-ready facilities, progressive teaching methods, a nurturing culture for success, our Learn As You Earn programs make it easier for working students to finish college. We ensure their bright careers. It all starts here, in the heart of Bicol. The University of Nueva Cáceres by Ayala's AC Education, nurturing better tomorrows for all. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alkalde sa Kusina. Sa tuyang oras, 5 minutos, makagi po ang alas 11, ang oras sa tuyan kan Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ, original na Master Square, ang CBS Express, CBS Quick Save, CBS Convenience Store, ang Cibros, sirman ang Stabilo Lending Corporation. Si classmate kong Boni Navarez, classmate ko sa college, anas kay kami nagtitake ning ko yan accounting. Ngunya bagay na po dyan accountancy, kay ito accounting yan. Magkakarelasi kami ni Boni Navarez, ini po retired land bank manager. Pagkatapos taga dyan sa Santo Domingo, Bumbon, kabarangay ni Jeffrey Pasubilyo. Pero mas barkadang maray siya ni Kuyan, parati sila magkatay sa tukawan ni Irvin Borja. Ta sa college magkakarelasi kami, pero ako ang pinakamatuwa sa indata. Nagpundo ako ng halawig na panahon bago ako nag-eskwela ng college. Ta siyempre, pagkatapos ko kayo in high school, siyempre daraning pagtios, di man kami makadirso sa college. Kaya baga ang ugali baga ni mga aki ni mga magurang, yun na kundi ka man lang makakadiretso sa college, ay maghanap na muna ng trabaho, tanganing makatipo na maka-eskwela ka ng college. Kaya sabi ko kanto, niya ko sa mga magurang ko, di man lang ako makaka-eskwela ng college, mahanap na po muna niya ko kunin trabaho. Ang sabi man kan sa kuyang ama, ay ining trabaho ni maglaw ko nga sa Philippine Army, pagkatapos ko mag-college. Sa kata iniisip ko, ang mga tugang kong saralit, mayong trabaho ang magurang ko, sige na niya ako, malaog na lang ko sa pagkasoldados, tangani makapadara ako ng kwarta. Kailan po ang pinakapangarap ko, iyon mag-eskwela ng college. Ay, maski nga akong kanya sa military, makaka-eskwela kanya ng college. Igwa nga dyan kang inapo na schooling. Di inibaman ako katukan sa kuya ni mama saka ni papa, pasiring sa Tanay. Tas kay ito ang recruitment sa Philippine Army duman sa Tanay Rizal, Camp Kapinpin. Ara mo kay itong panahon na itong 75. Iyan pong Camp Kapinpin, iyan inapo na Tanay Rizal. Dahil panggayo matao, iyon nailing kong mapriskuhon na lugar sa Kinaban. Ang duros na gagumhom, malipot. Pagkatapos malinig ang bukid, ang mga harong pasaro-saro pa lang ay dyan sa Tanay Rizal. Pero ngunyan siguro mga building na siguro ngunyan ay. Baka niya ako matao naman. Kaya ito, pigiling ko magayunon ang tinampo dyan paglaog mi sa Camp Kapinpin, magayunon na lugar na pagkakabanggi, maliputon. Tanaglagos ako kato sa pamilyang Ragay, ay maliputon. Ang tubig sa gripo, maliputon. Hunang mo pirmi na sa nang mayelo. Yan pala na Tanay Rizal, Kalangkawan, garo man lang Tagaytay. Kaya lang kayto nasa processing pa sa namang kang pag-enlist sa army. Nag-atras na ako sa mga paghapot-hapot ko dahil man na makaka-eskwela. Kaya nagpuli ako, nagdagos ako sa Pasay. Sinuratan ko sa kuyang ama saka ina. Pasensya na po kamo, abo kong magdagos sa pagsuldados, ako po din makaka-eskwela. Pangarap ko magtapos nin college. Yan. Ay, okay man lang daw, okay man. Sabi kan, medyo di man anggot. Ay kan makabalik na ko sa Naga, naghanap na akong trabaho. Ugmaw na akong maray, kan pinaka-primerong trabaho na laugang ko. Itong may sweldo pag bulan-bulan, itong bakulang natandanan, takatong trabaho ko, tandanan. Kung ba kung magsakdo ng tubig, mag-shining sapatos, ito bagang garo piece rate na inapol itong piralang na kwarta. Samantalang ang gusto ko naman, itong nasa payroll naman, nagpipirma ka naman. Bulan-bulan, may SSS ka na. Primero kong naka-enroll na kaman ko sa SSS,
bulan-bulan nagsisildo na ako. Empleyado na ko ni sarong kumpanya. Isa niya ako salamat. Garo ang pagmati ko mayaman ako. Kan ang premier kong trabaho maging messenger sa sarong opisina sa Clavisilya Radio System. Ugmahon ako niya ako ini ang buhay. Nagsisildo na ako. Ang gamit ko bisikleta ta nagpapara-deliver ako ng telegrama sa Concepcion Grande, sa Kanaaman. Bisikleta lang yan. Ay makusugon pa marin niya ako ang buhay tahay. Malata ang kaugmahan ko lang yun na palibasa igwa ka naman ng kwarta. Pag Domingo, siyempre off ka man. Masinisini naman ko sa Emily na ang balol, mani, na may pakatuling bottled water. Kumakang ka dyan, sagod magkaparadukan ka dyan, bala kang buhay mo. Ay na puli man lang ko nag-arabo na ko, alang na siya lanuang ko kang mani. Day mo ko nagbabakaling soft drinks, pag soft drinks sa lugan sinan, mahalon. Nya ako sa gripo na lang sarong. Yan na nasa tuyang buhay, buhay kang panahon na ngunyan nga ni nasa 7+% kang populasyon ay kan dating may trabaho Pilipino na nawa ranin trabaho din huli sa pandemya. Kung kay tunganing panahon mayong pandemya ay nasisibot ka maghanap ng trabaho, ngunyan pang grabe na po ang gastusan. Kaya medyo dakula pa ang problema ka mga Pilipino niyan huli mas sa kawaran ng trabaho. Pakatapos, garo data pa nasisilag ang tunay na solusyon sa pandemya. Malatadigdi nga ni sa naga, nakakadisganar na maripagpardangugon na pinag-uulay-ulayan pala na digdi sa naga na ibalik kita sa General Community Quarantine. Ano yan? Paruuro ng maray. Ibis na niya ako kita nakakaburilo na magnegosyo, magtrabaho. I-strictuan kapag ibinalik ka sa General Community Quarantine, takala ko naman daki ang kinakaralintura. Uy, kamo man nga ning kinakaralintura, kung sa paguna mo kinalintura ka man lamang, takong naoranan kang kasubanggi, o baga man nagpara lantot ka, ay magtaga-paracetamol naman lang daw, bakong magparasumbong tulo sa gobyerno. Tapag nagsumbong ka o positive ka, pag nagparada ko lang positive, ibabalik kung ka mo sa General Community Quarantine. Paano na yan? At ang mga negosyo patingon yan, gusto naman magburokas na naggulpi ng kakarulugi, kung ibabalik naman kita, gano'n niya ako irestriktuhan na naman. Yan ang sa tuyang kuyan. Namamilisyan niya, gano'n niya ako halipang solusyon kaning problema. Samantalang sa Amerika, sabi nga ni kaya, niluwagan na ng US Centers for Disease Control and Prevention ang kanilang travel recommendation. 61 countries ang binuruksa na po para magkabiyahe na sa Amerika. Sa Amerika, hinarali na po ang face mask, nagngingirit na sa pagtubuninda, mayo na ang COVID-19. I took a little trip to my hometown. I only stopped just to look around. And as I walked along the thoroughfare, there was music playing everywhere. The music came from within my heart. How did it happen? How did it start? I only know that I fell in love. I guess the answer lies up above. Oh, what a feeling. My heart was reeling. The bells were ringing. The birds were singing. And so the music, it goes on and on, all through the night until the break of dawn. I hear a birdie up in a tree. I hear him sing this melody, and so he sings, yeah, 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 Oh, what a feeling. My heart was reeling. The bells
the sun goes down, I'm with my lover in my hometown, and so I sing, yeah, 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 oh, 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 yeah, 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 well, bee-bop-a-lula, she's my baby. Bee-bop-a-lula, I don't mean baby. Bee-bop-a-lula, she's my baby. Bee-bop-a-lula, I don't mean baby. Bee-bop-a-lula, she is my baby doll, my baby doll, my baby doll. She's a woman in red blue jeans. She's a woman that's a queen of the teens. She's a Wonder Woman that I know. She's a woman that loves me so. Bee-bop-a-lula, she's my baby. Bee-bop-a-lula, I don't mean baby. Bee-bop-a-lula, she is my baby doll, my baby doll, my baby doll. Got that beat, and she's a woman with the flying feet. She's a Wonder Woman that I know. She's a woman that loves me so. Bee-bop-a-lula, she's my baby. Bee-bop-a-lula, I don't mean baby. Bee-bop-a-lula, she is my baby doll, my baby doll, my baby doll. Pag alas 12, kita manggiraray magiribanan sa Bareta alas 12. Abangan dyan ang mga Bareta lokal, national, international. Duma sa India, ang India pala sa lugar na uso po ang kidlat. Na siguro sarong lugar duman sa India na pag sa tanga kang June and September, ang kiridlatan grabe. Malat na kasulma may nangyaring pagkidlat duman sa India, nasa 27 an gadan. Bako man sa sarong lugar. Halimbawa, may aram mo baga ang kidlat, mga sanga-sanga ano. Itong sarong sanga kang kidlat, tuminama sa kaumahan, mga paraum ang gadan. Si sarong sanga namang kang kidlat na ang distansya kan harayo, mga ibang banwaan na yan, pero sarong kidlat lang yan. Tayang garo na mo baga kayan, garo mga gamot ang kidlat. Si sarong sanga niya, tuminama sa naglulupad na eroplano. 4 na pasero duman ang nagadan. Iyan palanda sa India, usong maray pag-araw kaning panahon, ang kiridlatan. Kaya pag yan bagang may nagrararog-bunob, nagkikidlat, mas maray pa magsirong kita sa laugan harong, ang mga aki, kung nagkakarawat sa los, kung nagkakarigos pa purliun yan, bako na magtaragong niya sa puning kahoy. Ang kidlat, garo na attract siya sa puning kahoy. Pag diyan ka nagsirong, diyan man lugod yan minatama. Pakatapos sa mga matarom na bagay, arog kang damulag, yan sungoy kang damulag, na-strike yan dyan. Sa mga makintab na bagay, yan ang kidlat, ano? Dahil ka pati makapalaos, mabilison, maski guro ano mo katibay, dahil mo kayong palausan ang kidlat. Sabi ni Berta, this is Maria Salvador. Mayapot ako, kaano-ano tabi ni Ed de la Rosa, si tagaradyong dipuntong itong Manny de la Rosa, ay ito pamangkin ito sa pinsan. Mag-isara di rin tao sila. Itong dipuntong Manny de la Rosa, ito ang announcer kay itong mga 70s, about 80s. Aki yan ni Chaeli Eloisa de la Rosa na nagikuman na mga amiga, sa katugang siya ni Kuyan, yan yung saro kuman amiga. Mga taga Balintawak ito, ano? Magpirinsan yan sa kasi Ed de la Rosa.
Si Melvin Buena ngunya na grabe ang jackpot, nag-agi bagang panahon ni tag-init. Grabe ang nag-apod sa iyang mag-maintain o maglinig ng mga aircon. Ang aircon technician na kaklasiko kang elementary si Melvin Buena nagantabay ngunyan. Ayan. Sabi niya, Bert, sa referral mo sa Kuikil de la Cruz, ingat always and God bless to you and your family. Listening right now, sabi ni Melvin Buena. Si Bonabares nagaganing kantang If I Never Sing Another Song o kaya Les Bicyclette de Belsaïs ni Engelbert Humperdinck. Good morning, Sir Bert. Pakiplay po ang any song from Romeo Miranda. Kumusta ko na lang ika? Uy, di mo sinabi sa imong pangaran. Si Dara Buwan Encinas, ang sikat man na watercolorist, artist. Nagantabay ngunyan. Salamat, Dar Buwan Encinas. Nag-text naman sa tuwi. Pero ginaganaan ngunyan mag-text sining sa tuwi ang amigang si Sweet Lips Matrona. Sabi digdi, may pangapunan kay ako, Papa Bert, kay Saldi Shornak. Si sa inyo si Sandy ini, alias Saldi Shornak, na taga partido garo niyo, si sayang ka textmate. Kung nagantabay ka da Saldi Shornak, kung desidido ka talaga kan pagkamot mo sa kuya, pues magpresentar ka. Ta kaming mga Pilipina, ang mga babaeng Pilipina, sa pag-aagom pinapaagi sa pagpresentar bilang pagtauning galang sa magurang. Maski nga ni Papa Bert, may naman akong magurang, takong ngunyan na labi ng 60, di magpresentar ka, sa kuya na lang. Kaulayan ko ang magurang mo, magurulay kita, taan pag-ulayin ta sa presentaran, iyo an sa tuyang propiedades o property. Ta ara mo naman, Papa Bert, ako igwaning umahan, baka niya ako, siyempre kinakaipuan ko man ang proteksyon, ta igwaman ako mga aki, mga apo. Ayan. Kaya kung desidido ka sa Lisurnak na ako agumon, pag-ulayin ta sa presentaran, dapat magdara kang medical certificate sa barangay mo kung ika may kaning COVID-19. Tadi ako sa imo makikiabrasa kung ika igwaning o positive. Matibay man si Sweet Lips Matrona. Garo naman ini Taganaga. Baka magdeklara naman yun ng General Community Quarantine. Ang gusto kong maaraman, Papa Bert, sa medical certificate kang sa kuyang maagum sa kuya ni si Saldi Shornak, kung may siya ning hilang sa puso, ta importanteng marayan, Papa Bert, sa mag-aagum. Ta ako abo ko man siyang madanyaran, ta sinabi ko na baga sa Indo paulit-ulit na ako nakaapat ng lalaki sa buhay. Sino si agum niya, si mga kalibin niya, ay nabalo pa siya. Ninuli sa apat na iyan, naguno ko, Papa Bert, ang eksperyensyang day panungka namatian kan ibang babae. Kaya mas maswerte ako sa ibang babae kung pag-uug ko ron, Papa Bert. Ta ako nakaapat, ang ibang babae nakakasaro lang. Dugay na kamusa ko, may kamong sinabi, ako nakaapat na, kaya master ko na, Papa Bert, ang gabos. Kaya si Saldi Shornak, hoy Saldi, kung maagum ka sa ko, dapat makang hilang sa puso, titirahon ta ka talaga, sa good na magsino ka. Grabe ni. Ang babae nga, day na ko makikilingan digdig. Hil, kung magpaparaalok mo kung magpa-share kay Sweet Lips Matrona, day mo na kung pag-alok kung baka makurso na lang ako ni, tirahon ako. Baka niya ako, kuyan, barian man kita ka ni. Ta nagpaparapambari daan ni. Ang kada da mabiktima kaning binabarian, minapuli na pirilay maglakaw, dahil gayo makaihi, tabarari na nga ni. Pambira si Sweet Lips Matrona. What am I living for? It's not for you. What am I living for? It's not for you. What am I living for? It's not for you. What am I longing for? It's lonely night to feel your lips to mine.
I want you close to me. That's all I know, yeah. I want you all the time because I love you so. Why, what am I living for? It's not for you. What am I living for? It's not for you. What am I living for? It's not for you. Baby, nobody else, nobody else will. What am I living for? It's not for you. Baby, nobody else, nobody else will do. Baby, nobody else, nobody else will do. I keep on telling you that nobody else, nobody else will do. No, 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 nobody else, nobody else will do. In my heyday, young girls wrote to me. Everybody seemed to have time to devote to me. Everyone I saw all swore they knew me. Once upon a song, main attraction, couldn't buy a seat. The celebrities would die to meet. I've had every accolade bestowed on me, and so you see, if I never sing another song, it shouldn't bother me. I've had my share of fame. You know my name. If I never sing another song or take another bow, I would get by, but I'm not sure how. Always posing, but you love it all, though you have to learn to act like you're above it all. Everything I did, the world applauded. Once upon a star, framed citations hung on every wall. Got a scrapbook full of quotes, I can't recall it all. There were times I felt the world belonged to me, and so you see, la 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 la. Gusto ko, okay ka. Gusto ko, okay ka. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Toti ng Ragay. 37 years old. Sir Dix ay lagi ko nalas po aking dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung bananapit po na aking balakang. Tapos hindi po ako basta-basta makatayo pagka po nakaupo. Siguro po kulang-kulang po 1 year po ang laro na sa pong bananakit. Ay tagang pagtik po taga Sir Dix agad po nung
rice coffee. 4 na ano pa lang po, naranasan po. Pag yun, napunta kang gumagaling po ang aking mga naramdaman. Baka nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo. Ay, hindi po sir. Kahit po sir ako ay makakapagpatuloy po na ang rice coffee po doon ay nakakapagpatuloy po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rice Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling. Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grape seed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. In the University of Nueva Cáceres, we build a better tomorrow for our students. With our future-ready facilities, progressive teaching methods, a nurturing culture for success. Our Learn As You Earn programs make it easier for working students to finish college. We ensure their bright careers. It all starts here, in the heart of Bicol. The University of Nueva Cáceres by Ayala's AC Education. Nurturing better tomorrows for all. Babareta, Wais at mura, surf Babareta, ang Wais choice. Wais sa linis, Wais sa presyo, Wais bango ang labada mo. Surf Bareta, mami ang kapartner mo, laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, surf Babareta, ang Wais choice. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex lagundi for kids na! Basta lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart, ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart, wala nang ibang presyong mas bababa pa. Catherine here! Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Kayo po, hindi niyo po sa malinaw sa libanan. Kukuha po na nagtataas rin po ang ang lugo ko, high blood po ako. Tumasakit ang bato ko, saka nahihilo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, tumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir James, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Come on, everybody,
she looked, the way she had tan, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had tan, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had tan, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Sa tuyang oras, 40 minutos, makagipong alas 11, may public service announcement si Ernie Verdadero. Binawian na daning buhay si Rico Margallo Perez, hubin pa, 39 anyos, kan San Jose, Milaor. Empleyado palang ini si Rico Margallo Perez, kang Kasurico 2, na papatintiyan po sa Sindang Harong ang lubong sa Sabadong hapon sa Milaor Catholic Cemetery. Nagpapaisi si Mrs. Gloria M. Perez ina kan binawian ni na buhay. Si Tess Gomez Gallardo nag-textman. Sabi niya, good morning, kumusta? Ako po si Virgie sa Black Forest, Germany. And to your mama, dearest, si Cha Floring, pirana pong edad ni mama mo. Ay kabisto niya palang kaya si ina ako. Garo igwa kaning tiya kaya ako yan, Tess, na naging madi niya. Itong si Cha Ging na Gomez. Itong mistisa, ninang ito kan sa kuyang tugang na matua, si Cha Ging. Nagapot siya kung pira ng edad ni mama, namundag ka 1935, pira na yan, kuya na, 86 na. Pero kan sarong aldo baga, nailing ko sa kasi tugang kong babaeng mataba, nagbabay lining chat sa duma sa tinampo. Si neighbor mi kaya, nagpapatugtog ning tsatsa, itong katubang nindang harong, ay nagtataratarambay sa luas, nailing ko si tugang kong mataba, si Naning. Yan ngud ko yan, pero ang edad kayang ko yan naman, 1963, garo 58 na garo yan, o 57, yan tugang kong iyan, na matabaon. Sigang hula-hula duman sa tinampo, ay nahiling man ni mama. Kan mailing kan sa kuyang ina, nagbaba man sa tinampo, pigpartneran magbayli. Sabi ko, ano yan? 86 na bagyan, ano yan? Sige pang kurupa-kupa kayan dyan. Ay, pabayaan mo lang yata, napapabayli pang yan si mama mo. O ngalas nga ni ko. Sige ang ngirit, nagbabayli pa niya. Kung ang ina ako makusog pa eh. Medyo day lang inakakalakaw ning harayo, taara mo bagan magkakaedad na. Ang problema na ang bitis, garo masakit na maglakaw. Eh, kan magbarayli ning chat sa tinampo, lumas sa ditming kalye. Purti niya ako, ano yan? Eh, daw niya ako maglapatak yan. Ay, di niya makusog pa nga yan. Kaysa nagapot kumpira ng edad ni kang ina ako, 86 kang March 14. Sabi niya, avid listeners mo man nga digdi sa Ria 1 Kamaligan, si Linda Ables, Lourdes Morata, Edgar and Jocelyn de los Santos, na maluto daning lumpia Shanghai. Ay, managum yan. Ang mga pigbabakunaan pala, arog sa kuya, schedule mi kan sa kuya misis ning second dose, itong pangultimo, kang Sinovac sa aga. Ay may nag-text na sa muya. Ang sabi digdi sa text, good day.
Please be reminded for your second dose vaccination on Thursday, June 10 at JMR Coliseum, 1:30 p.m. Kindly wear face mask and face shield. Also, please bring your vaccination card and valid ID. Thank you from City Health Office. Okay man ang serbisyo, pasalamatan tamasinda na maski aram ko naman na ang second dose mi po ako nabakuna naman ko ng Sinovac, ang ultimong Sinovac sa aga. Pero pinagtitiks pa ng gaday, pinagirumdum, kaya sa agang 1:30 kami po sa Kuya Mrs. pasirin sa JMR ta kukuanon mi na ang ultimo ming Sinovac vaccine. And kami na ugma, ta kami po nagpabakuna, asin babakunahan, tangani may proteksyon sa COVID-19. The story of my life is very plain to read. It starts the day you came, it ends the day you leave. The story of my life begins and ends with you. The names are still the same, and the story's still the truth. I was alone, you found me waiting, you made me your own. But somehow I never could be a man that you wanted of me. You're the story of my life, and every word is true. Each chapter sings your name, each page begins with you. It's the story of our times, and never letting go. And if I died today, wanted you to know. Stay with me here, share with me, care with me, stay and be near. And when it began, I'd lie awake every night, just knowing somewhere deep inside that our affair just might right. The story of my life, it's so very plain to read. It starts the day you came, ends the day you leave. Don't look so sad, I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning.
Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window, and make believe you love me one more time. For the good time. I'll get along. You'll find another, and I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness when you leave me. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window, and make believe you love me one more time. For the good time. Don't give your love away. Wait for me, I will come back to you, and we'll have 1,000 days of May. Don't give your love away. I've kissed your smiles away. I know waiting will be hard for you, and I wish I could do more than say, don't give your love away. My longest day will be when I remember today, and I'll wonder if you'll be there, if the years haven't touched our love affair. Still moments speak for me. Tell her words are much too weak for me. What I feel comes to my lips one way. Don't give your love.
Sabi ni Ma'am Franz Vargas, pabutan daning happy birthday sa iyang makwapo na si Jonah. Happy birthday da sa imo Jonah, aliyang ki Lolo Daddy and Lola Love. Si Utay Villaruz dyan sa Camellia, nag-antabay ko niyan si Utay, Edwin Villaruz. Kumusta na lang kamo dyan? Salamat sa parating pagantabay. Maging dyan sa Karumatig, asin man sa sentro kan Carolina, kumusta kamo dyan? Day by day, oh dear Lord, three things I pray: to see Thee more clearly, love Thee more dearly, follow Thee more nearly, day by day. Bago kita malingaw, nagantabay man pala sa tuya sa Bacolod Street, Jimenez Subdivision. Kumusta na lang kamo dyan sa Bacolod Street, Jimenez Subdivision. Sir man, nagantabay man da si Lola na binalagaan ni Rosa Cangayo na nakatune in sa tuya. Salamat na lang. Sa tiyanan sa tuyang pagbabareta alas 12. Sun goes down, do you linger there? Do you think sometimes of the fun we had and the love we shared? In the house on the hill, yes, we love the night away. Sweet sunrise, sweet sunrise.
right? Do you miss me? Once in a while, do you miss me? Now and again, do you go to that house on the hill? Tell me again, do you miss me? Now and again, do you miss me? Once in a while, baby, do you go to a house on the hill? As the days go by, do you sometimes think of the time we met on that rainy night? How we sheltered there, all your clothes were wet in that house on the hill. Yes, we love the night away. Sweet sunrise, sweet sunrise. Do you miss me? Once in a while, do you miss me? Now and again, do you go to that house on the hill? Just tell me again, do you miss me? Now and again, do you miss me? Once in a while, babe, do you go to a house on a hill? In that house on the hill, yes, we love the night away. Sweet sunrise, sweet sunrise. Do you miss me? Once in a while, do you miss me? Now and again, do you go to that house on the hill? Okay FM. Gusto ko, okay ka. Okay FM. Gusto ko, okay ka. DMSQ Super